M-Pesa na muigwa M-Pesa. Muthavara wambiririe kirauko gia tene mwena wa Nyeri gicigo mbunge kia Mukurweini Wanangorwa Kurai na Mbevo ekari ni meyumiririe na njira nene niguo kwirorera maria marekika. Gukora kionajo nacho Ovo ekari ni magire na kanya ga kwaraniria na amemerekia a radio ya Inoro na ya Citizen na nginya kwivotanira iveo. Nigukorwo Safaricom ni ukite na gatucanura nigukorwo muthenya wa muthi twina iheo cia mithemba yothe na tugakorwo tugicokia ngatho na tukauga Inoro ikinyire hau. Safaricom irakungwira miaka 18 ya uria M-Pesa ikoretwe ikiguni kenene kwi Kenya na njira ngurani iria iraita kuthomithia arimi na aruti a biashara uria mangitumira utaramu wa kiriu gukiriria biashara ciao. Twiguku ni gucokiria customer ito ngatho ni miaka yo makoretwo mena ithwe last 18 years kumera M-Pesa yajirie tukoretwo na celebration area guthie ginya October when we will be turning 25 years as Safaricom. Kune kumera asante sana for being with us. Yes. And also getting feedback kumenya niki tuge improve. We like listening to our customers and we improve. Muthenya wa rucio Muthavara ukerekera county ya Laikipia. Ngerivotera Inoro TV mbetagwa Mary Wanjiku wa Wanja.